Central Lairam Long Klein, the Lairam Times Mininan Kut Kanin Klein Ha, Thawngthanhnak Kuleruk Pur Khatnak, Thawngthanhnak kan nei lai cha a, adi dong teng rak ngai chiao ding kanin som na, Thawngthanhnak tu mangven sung. Falam ral zam na kalay in falama an kirchap. Thawngthanhnak Kuleruk Pur Ni nga falamin kalay a ral zam mi, falamin ha chu falam laya sai kalin an kirchap na tia thai asi. Falam pol pi falam torel na kin kalay a ral zam mi, falam kwamin ha chu falama kirding in motor ngan parukle motor mhen ha in falam laya an itho chan hi asi falam khwa chu ral shrang ni an uknuwa falam khwa mi kirdu min ha chu falam pol pi falam ni alwan chia beng re thlep ku thok khan motor in tun kal nak an tok pek na mai laya chu minister fellowship shwai na kin khwaram kirdu mi chu toy rel an sitelai falam khwa chu ral shrang ni an uknuwa ral shrang chawza rian chuan le chungkhar na zong falama rian chuan chan dingin an kir khwa ma na siangin zong on chan ase chang tia thei ase Thawngthanhnak Kuleruk Pur Ni nia is Lairam Thantlang peng zo phairam leita khwa a siangin kai leomi kan palet peng in kumhlei khwa mi chu tia apam tia thei ase kan palet peng ngon lung khwa mi pu nai thangle donu a umna I an fapa lingnai chu Thantlang peng zo phaim hun ram leita khopongi a mi tiwa I a kholna ka tuban tukin apam hi ase tia apam mi lingnai le hoi pa hi Pur Ni nia na ring khwa in leita khwa an rakphan chunhua I khol ding in tiwa a ankal I zan le sumilam pali shonga khan tia apam hi ase lingnai hi CB chungtel CPU CPA ni sham in ral kaplak ter dinga mino an rot na ruanga khan chinlam chak leya arak zami ase I leita khwa siangin akai leomi ase Mizorama is lai mi pa pakhatia apa Thawngthanhnak Kuleruk biang reitlap kulekwa a is Lairam Thantlang peng khwashin tlangin India ram Mizoram state kholipi aizola khosami pu thachung lian chu tiwa I lengkhang azar lewa tia apa pu thachung lian le a hoi pa chu tong tiwa a riak dinginan kali zan le sanga tu bantukin van chaton hi ase pu thachung lian hi zan le sumilam pangale cheu shonga khan lengkhang azar lewa ti ni afen ti afen la chang ka hoi pa ni chun akol hol ko na in amulo chunhua in le thong pang athat na I YMA branch na le central YMA tang ko ke pui chimbom chan tu na ni chun chunzan hlanin arwa khi an ko nuwa bang re thlep som thum le pakhata arwa khi an mu pu thachung lian ni hin anupi le afa le pani akal tak na arwak chu achua ke na tlang khwa tlumpi in vui ase LADC ram chungfing tlang le hunbe pi lai chahol in chia ding kong chei Thawngthanhnak Kuleruk Pur Ni nia study committee on renaming of geographical features le adang na chu CM conference hall a avoi khatnak meeting an ngei pu ke lalthanzara executive secretary LADC chairman study committee sichi mini ashwai na pu ke lalthanzara chairman ni chun hi study committee hi lai autonomous district ramchung I khwa tlang tiwale munbe pimin lai chahol in chia kongkawa kherhlai nakle ro nak chwa piding in executive committee ni adir konga chim pu SD ram hachwan moya secretary ni chun hi committee dir asi kongle ato ading betung na ashil fia study committee ni chun khwa tlang tiwale munbe pimin lai chahol in thlen chia chial ding in member na sina fun pum chan ser tha ati I chu meeting teka chon ding in ti asi hi committee a hin LADC official chekhat na leya CYLA LWA general headquarters LSA general headquarters LUP general headquarters le Association for Lai Language and presidential na chu member an si Longlai ji peng shwai na kin Longlai district chung ralzam phachang photing kongchei Thawngthanhnak Kuleruk Pur Ni nga a Longlai ji peng pu donila ruat sang shwai na kin a office chamber a Longlai district chung a ralzam phachang phot kongkawa district level committee na ton na kan nge pu donila ruat sang ni chun tukum chung a ralzam cha phachang Thawngthanhnak zare som nga quintals peding in khokha na her ralzam na ni achante ya andon her lai fel faite in malaka her lai
go down in fachang phar kong kawa razam nak veng vc le NGO hi an pp phone lai hi kong kawa jang hlei cho in chawza chuan pi din kan som na te achim hi ton na ka hin razam ni achan te ya fachang an mu nak nga malak si se alai in razam nak veng khwa vc le NGO ni thonga in an pe zu her lai hi itonna ka hin additional DC SDO additional SP DCSO SDC district organizer DC office president CYLLA secretary Longklai district village council association na an itel khaw tutan Thawngthanhnak chu khavel khana siri lai zau tu le ngai tu nandi lak chunga kanilom mai zara kan itong chan te na lai